Prije svega da vam poželim srdačnu dobrodošlicu u Pionirsku dolinu. Drago mi je da je i vaš portal Biznis Ba, ali i Vijesti Ba odlučile na malo drugačiji način pristupiti temi kakva je Pionirska dolina. Što se tiče naših projekata, odnosno konkretno nama najznačajnijeg projekta, a to je obnova putne infrastrukture u Pionirskoj dolini, izuzetno smo sretni što je konačno počela njegova realizacija, jer naime samu projektnu dokumentaciju i sve ostalo imamo spremno već neko vrijeme. Vidjeli ste da su staze poprilično stare, oštećene, da mi smo svjesni koliko one otežavaju kretanje posjetlaca, međutim nedostatak financijskih sredstava i činjenica da preduzeće Park ne može samo finansirati sve te stvari, negdje su usporile samu njegovu realizaciju. Konačno, koncem prošle godine u saradnji sa Vladom Federacije Bosne i Hercegovine preduzeće Park je potpisalo jedan projekat gdje smo u okviru tog projekta obnove putne infrastrukture odlučili, odnosno omogućili sredstva da realiziramo prvu fazu od 8 ukupno, jer je 8 osovina, tako i zovu, u stvari 8 pješačkih staza koje uključuju i ove platoe. Prije svega govorim o centralnom platou, odnosno sajamskom platou na kojem se mi nalazimo i na kojem će 25. aprila u subotu početi prva ovogodišnja manifestacija, odnosno zabavni program koji smo pripremili. Time, naravno, projekat nije završen, nego samo njegova jedna osmina, ako ćemo tako. Međutim, mi smo ponosni i sretni što se konačno krenulo s tim projektom i naravno insistirat ćemo na tome da dobijemo institucionalnu podršku kako bismo makar one najoštećenije staze tokom ove godine svakako rekonstruisali i uredili, a sve s ciljem da bi posjetioci Pionirske doline, a vidite evo koliko ih je danas kad je prvi dan malo toplije i ljepše vrijeme, uživali kada dođu u ovu porodičnu oazu. Pa u suštini ovdje se možda i prepliču tradicija, odnosno to nešto starinsko, odnosno tradicionalno što mi želimo sačuvati u Pionirskoj dolini, ali svakako moderni trendovi, standardi koje nalaži kako je EAZA kao Evropska asocijacija zooloških vrtova, ali sam način standardizacije, čuvanja, odnosno brige i njege o životinjama. Mi smo svjesni da ljudi teže tim novitetima prije svega u ovakvim prostorima, međutim vjerujte da obraduje činjenica kada primjera radi nane, dede, bake, roditelji dovedu djecu u Pionirsku dolinu i objašnjavaju im da su oni ovdje provodili svoje djetinjstvo. Mi možemo već govoriti sigurno o 4 generacije jedne porodice koje su odrastale ovdje i mi nekako nastojimo s jedne strane uklopiti upravo to tradicionalno sa novim modernim, pa evo vidjet ćete sad da imamo i novi način primjera radi kupovine karata za dječje rekvizite, ali imamo i one stare elemente poput gljive, odnosno pečurke ili drugih elemenata koji podsjećaju te malo starije generacije na njihovo djetinjstvo. S druge strane, Pionirska dolina pripada preduzeću Park kao javnom, kantonalnom, komunalnom preduzeću i samim tim u obavezi je poštivati zakone i drugačiji pristup svom radu. Nas primjera radi Zakon o javnim nabavkama uveliko ograničava da obnovimo ako se pokvari neki rezervni dio, evo na ovoj vrtešci ili na bilo kojem drugom rekvizitu u odnosu na privatno preduzeće koje to može raditi samostalno i za vlastiti novac. Evo sama rekonstrukcija staza morala je čekati određeni period, iako smo bili svjesni koliko je ona neophodna, upravo iz razloga da bismo obezbijedili novac. Tako da ovdje se svakako prepliču i tradicionalni, odnosno taj stari način rada kroz javna preduzeća, odnosno državne institucije, ali svakako naša potreba i želja da imamo modern objekat. Ako govorimo o Centru za edukaciju kao jednom modernom i novom objektu i samim manifestacijama koje organiziramo ovdje i govorimo o prostoru koji je star 70 godina, vidjet ćete u stvari o simbiozi o kojoj upravo govorimo. Pa, iako Pionirska dolina radi gotovo 365 dana u godinu, ako izuzmemo nekoliko vjerskih praznika i državnih, kada u stvari naši radnici zbog obaveze zakonske ne rade taj dan, odnosno
Pionirska dolina zatvori svoje kapije. Itekako je posebno interesantna ljudima tokom proljeća zato što su se svi uželjeli upravo ovakvih prostora. Ovdje je priroda nevjerovatno lijepa. Ako uzmemo ove samo krošnje stabala, cvijeće i sve ostalo, ljudi voli doći provesti ovdje slobodno vrijeme. 2 kilometra smo udaljeni od strogog centra grada i znam sigurno kroz naše objave koji prati veliki broj građana kantona Sarajevo koliko je pozdravljen intervju našeg direktora Adisa Bešlića za jedan sarajevski medij kad je najavio u stvari da počinjemo rekonstrukciju staza. Ljudi su dolazili i nije im smetalo, čak iako je samo jedan dio Pionirske doline tokom radova bio izoliran, odnosno ovaj dio na kojem su se vršili radovi, dok su ostale staze bile dostupne posjetiocima. Apsolutno nisu imali problem ni rada građevinskih mašina ni ništa, željeli su biti tu i naravno sretni su zbog činjenice jer su svjesni na kraju krajeva načina koji radimo. Bili su sretni što su se konačno pokrenuli, evo i ti za nas, a i za njih svakako izuzetno značajni projekti. Pa prije svega donosi tradiciju u realizaciji tih naših zabavnih programa, kako ih mi zovemo, godišnjih programa koji se sastoji od nekoliko manifestacija koje smo mi odlučili posvetiti svakom godišnjem dobu. Prva svakako je upravo ova kad počinje sezona, jer je 1. aprila Pionirska dolina krenula sa ljetnim režimom rada, a mi u aprilu želimo pozdraviti proljeće, dolazak nove vegetacije, boravka u prirodi, sunca, što više sunčanijih dana i što više posjetlaca. Tako smo već nekoliko godina, tako će biti i sada u subotu 25. aprila u 11 sati odlučili napraviti jednu veliku feštu. Kike će na centralnoj pozornici, odnosno ovdje na Sajamskom već platovu, održati svoj dvosatni koncert. 3 sata će sama zabava trajati. U 11 sati počinje do 14 sati. Osim tog muzičko-zabavnog programa i prostora Pionirske doline u kojem mogu uživati svi posjetioci, već od ulazne staze, pa posebno u ovom centralnom dijelu bit će i dosta radionica kreativnih i edukativnih gdje ćemo učiti o prirodi, o zelenilu, dosta ekoloških datuma upravo oko 25. odnosno već od 21. ja mislim do 23. Dosta je naših prijatelja, sponzora koji već evo ovih dana zovu, žele učestvovati kao što su učestvovali prošle godine i znam i sigurna sam ukoliko nas vremenske prilike posluže da će prije svega djeca uživati kako u face paintingu, modeliranju balona, druženju sa maskotama, brojnim poklonima i nagradama, muzici, reko Kike će biti tu s nama, tako da ćemo u novu sezonu ući i na taj način. Međutim, mi već u maju, 9. maja pripremamo još jednu zabavu. Isto tako ćemo, taj dan će u Pionirskoj dolini, znači 9. maja biti slobodan ulaz, jer je to doprinos, odnosno u saradnji sa vladom kantona Sarajevo, kada se obilježavaju dani kantona Sarajevo, a to su od 2. do 9. maja, jedan dan ćemo posvetiti upravo građanima kantona Sarajevo da dođu ovdje i zabave se. Napravit ćemo i trosatnu zabavu, tako da će ona biti 9. maja, isto tako je subota. Volimo upravo dane vikenda posvetiti porodicama da dođu ovdje da se druže, a o našim narednim manifestacijama u septembru ili zimskoj čaroli nadam se da ćemo nekom drugom prilikom. Za nas izuzetno važno zato što i posjetioci koji dođu vide koliko se mi u stvari trudimo i ambijentalno prilagoditi, sve obnoviti i biti na usluzi građanima. Međutim, osim ovog centralnog, odnosno Sajamskog platoa koji smo rekonstruisali, svakako mnoštvo ljudi će i taj dan, ali evo vidite i sad, koristiti i pješačke staze, koristiti i ove travnate površine da provedu vrijeme. Prošle godine, primjera radi, vrijeme nas je tad služilo i zaista je bio ovako topal i lijep dan. Uživali smo u ovoj livadi, da kažem, punoj cvijeća koja se nalazi od ulazne kapije stazom sve do Pečurke i zaista je bilo mnoštvo raje, bilo je dosta djece, dosta takmičenja, dosta nagrada, dosta druženja, tako da ljudi osim ovih novoobnovljenih, odnosno obnovljenih sadržaja itekako više vole koristiti i ovaj prirodni sadržaj koji nudi sama Pionirska dolina.
Pa mnoštvo je planova, ali prije svega prioritet nam je završiti projekat koji je u stvari bio povod našeg razgovora, to je obnova putne infrastrukture koja podrazumijeva obnovu pješačkih staza i platoa. Znate da smo prije 2 godine, u stvari koncem u decembru 2024. otvorili centar za edukaciju i od tada do danas taj centar, odnosno našu ZU školu, pohađalo je više od 870 učenika iz 10 gradova Bosne i Hercegovine. Prva faza tog projekta je završena na taj način, međutim mi smo pripremili novi i s njim svakako prijavili se na javni poziv federalnog ministarstva. Nadamo se da ćemo ovih dana dobiti pozitivnu ocjenu i da ćemo krenuti u nastavak te saradnji. Dosta je projekata obnove samih objekata u kojima su smještene životinje, ali svakako svjesni činjenice da je naš životinjski fond poprilično ostario i da treba određenu vrstu noviteta. U saradnji sa prije svega zoološkim vrtovima iz regiona želimo obnoviti naša osnovna stada, ali svakako nabaviti nove životinjske vrste. Međutim, evo neka to bude povod za neko naše novo druženje i za najave koje se nadam će biti uskoro upravo na ovom mjestu. Hoće, svakako. Hvala vam što ste govorili za Biznis Ba. Hvala i vama i vrlo rado i dobrodošli ste u Pionirsku dolinu.